kaneka ayam. Bad ngi snautu haba ublay ula penbana ya ka kubor baba ula ong kawe kaba kerpang hakipait ba. Tangin ngap no ya kaba ublay ula beta lemba u angel lemba kajimbos niu syau Joseph bakuit yaro yautrai hallelujah hallelujah ngan puli na ka gospel jong Matthews iway arpo uway ter hadu arpo lai kan ka ukon but pin kot kerteng Jesu yawu namar un penim yalaki pait naki pop jongki kane baro kalajia ba en pindep ya kabautrai ulala kren dawu nongia tulupa kateisuti kan sapun kun but kan saka yaw kun baden kot yawu Emmanuel kabamut ublay udon badni Niro yame ko jisum Imane yame ko jisum Ni eat yame ko jisum Ko Emmanuel Wan hapadeng jongi Wan shong sahabat ni Wan kerko yangi Wan penkoi penkia yangi Wan pelai lud yangi Wan ai bor yangi Hallelujah 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 Snababan shong Ko himmen ko para Mindakas ni ngakua ban puson rengka badni Siapang kane ka jingmaya jongga jimpeni Ni bangro ngitip Kakerteng ka ba ublay wala ayaw Jesu Yaw nong penim Kalong u Jesu Danyam day u Jesu Kane ka de kakerteng Jongu nong penim Henry kaya kaba ngimju uson shushu kalong ya kaba ublay ula ong ula batay shushu hawu Joseph bakuy ublay ula ong kumno kateistuti kan sapun kun bad kan kaya ukun kan pun kun bad kan kaya ukun bad en kot yawu Emmanuel Kadno sin ni kot Emmanuel yaw Jesu. Habang iduay kadno ngun na bren jombi pi kot ko Emmanuel wan kerkuyangi pisay tong ko Emmanuel. Leseng yai kerteng ki bru Emmanuel danyam day. Leseng yai ki kerteng ki konjongi Emmanuel. Henry habang iduay kumno ko Jesu yarap yangi ko Jesu kerku yangi. Tekabamot kaneka kedin Emmanuel ngimju pindon kam ba hakaji ngimjongi ni pindon kam Jesu pat kaniru kadong kalong kabade nyaban lekumne namar kaktin ubale kaong no kan kaukon pat pin kot kerteng Jesu iyaw pin kot kerteng Jesu iyaw hoy kot kerteng Jesu iyaw Henry kaeka ba kinongya tulupa ki ong en kot yawu Emmanuel angel ula batay aka jimpos niu jungu Joseph la batay deben kot kerteng Jesu yawu ublay upenim kane kalonga jimut jonga kerteng Jesu ublay penim yangi ublay penim nakataga daw ngi kot kerpadru ozana koblay penim yangi yaroy utray Henry kinongyap tulupa haka jutam barim kila ong kumno en sakot Emmanuel yaw yan sakot nakataga daw kang neong en saka ukon baren kot yawu Emmanuel kaya ka jimur jang Emmanuel ublay udon badni Teminta ngaku aban puson halor kane kapang minta gasmi.
Kanega convention, Kalonga convention, Bangi Puson Jiliu, Halor u Emmanuel. Halur Emmanuel. Emmanuel, Kabamut, Balangu Jisu. Emmanuel, Kabamut, Uble. Bangi Puson, Halor, Kaneka Jimut, Badgajingai Jimut, Junguble, Iyangi, Lemba Kaneka Kurteng, Emmanuel. Yaroyo try? Hallelujah. Hallelujah. Kuhimen Kopara. Ngilam hangno Emmanuel. Ubale udon badni. Ubale udon badni. Ubale udon badno? Badni. Shua yangi ubale udon niyam. Shua yan ka yangi ubale udon niyam. Ubale udon. Ubale udon. Ubale udon hamalla kapor. Ubale udon haga jingim jong malla gibriyu. Ubale udon haga jingim jonga perte baro kawai. But ladangi pai biang shabon ge benda jonga gospel. But kumjuru hagi jingdo bakui nginyo I shuayan tau ya kaperte ngayetu yapi. Kabamut ublei udon shua kaperte. Ladangi petia ka kitabu jongu Jeremia nungya tulupa ngiyo yayu. Haba ublei umut ban ukot ya u Jeremia ula ang ngalong kinna. Henry ublei ula ang wad numong kinna. Shuayan tau ya kaperte ngala yetu yapi. Shuayan tau ladangi peit biang shaka shiti jongo Paulus bakui sha Ephesus kaba iway linnong iway dekot sao ngiyo yayu ublei udang pendimai biang ya kata kajingate ublei wong bad ublei ula jidi ang shuayan tau ya kaparte how Jesus Christ ublei ula jidi ang ublei ula jidi ang ublei ula bu jingmut ublei ula bu jingmut Nagabinda chungi. Kabamot ublei udon barabor haka jingim jagibariu. Ublei udon shua kaperte. Omde hadin kaperte. Bun gibariu lese ki scientist ki ong. Ublei udon haka perte. Hem. Ublei udon shua kaperte. Ublei udon shua kaperte. Perte kalawan hadin. Perte kalawan hadin. Yakabang yoi baro kawan hadin. Manoba don shua uble. Manoba tau ya uble. Manoba tau ya Emmanuel. Manoba tau ya ujisu. Manoba tau ya uble. Uble udon ha kaparte. Uble udon ha beneng. Bad uble ulong unong tau. Bad omdon mano batao ya ubale namar ubale ulang utrai jong kie baro Khlem ubale omdon jingim ubale ulang unongai jingim yangi ubale ulang upinwan nong pinwan dur ya ka jingim jongi ya roya utrai to ngimdon kam bantao ya ubale namar ubale udon Shuayangi ublei udon haka jingim jongi iway pa iway bad ngimla ban ay por ya ublei namar ublei udon halor ka por ublei udon halaki jaka ublei udon ka bor haka jaka ublei udon bor halaka por bad ublei ulong ka juk ublei ulong ubastang ublei ulong unjingkul Ublei ulang alpha, bad ublei ulang omega. Tinginum laban ay poria ublei. Lese ngi kran bon sin ya ka history. Lese ngi ong history jong ujisu. Ngi ong history jingim jong ujisu. Lakaya wo sau busy. Kata kalong ka jinglong ubriu jong ujisu. Jinglong ublei ong don history ngim laban po. Jinglong uble jungu jisu ngimlaban bu history namar ulong alpha ulong ka jingsta ulong ka jingkul yaro yautrai so duni em ulong ka jingsta teminda habang ipai sha kanega jingmut jang Immanuel udon haye ko Immanuel ngiminda hakapor Jong kanega ayam ni ruai to one Emmanuel. Ni Khot kerpa dia Emmanuel.
Henry ngimju duai Emmanuel, ngimju ang ko Emmanuel kerkuyangi. Kanam day. Ngene ngipiong duai. Men step piong ko Emmanuel wan siya piong. Piong ko Jesu wan siya. Kanam day. Henry ngirwai toy Emmanuel one to one Emmanuel. Mudayu to one ko Balei bagi. Ti Henry lada manga bad mapi ngim treban Khot yau Balei, Khot yau Emmanuel udon but wadlada ngim treban Khot kerpadi Emmanuel ban badni Emmanuel udang badni te ladangi peit ya ke jingto bakoi ladangi shim ya ka jutam barim ngilap yau ya ke kerteng Emmanuel tang lai jaka kerteng Emmanuel ngin yo i tang lai jaka kataro ha ka kitabu jongu Isaya nong ya tulupa kabalinong henyu katsau ngiyos ngau kateisuti kan pun kon kan kaukon baden sa Khot yawu Emmanuel nangdang ipeit biang ha kata kaju ka kitabu jongu Isaya pra ngilaban yo i balato biang syapang ka kerteng jongu Emmanuel kan sa pensley ya ka Juda kan taplin ya ka daga hadu banda Khot rendang kan priang kumba penpiar ya ki tapniang hadu banda telep ya ka ri jombi barokaway ko Emmanuel kane kalong ya ka kerteng baar ka ba ay hangne ka jingkot ba basin ar nangda larang ipeit ha ka dakot bashipo jong ka ju kalinong pra ngiyos ngo ha yaselalang enom poida ye ha yasenia kanong pelong kam naba udon Emmanuel kenre hangne kimbato Emmanuel kilasto utrai udon badni utrai ulong umaw jingtut yaro yautrai bad kane kalongka lai jaka haga jutam barim ngiyosno ya kane ka kerteng Emmanuel nangda kawai haga gospel jongu Matthews kabangala pule ya pimenda Matthews iway arpo kalato arpolai kato syapang Emmanuel kataru ya kaba uyisaya ulaong haga kitahaba jongu linong kenyu katsau kine kilong gisau jaka haka Bible barakawe ngiyo iya kane ka kerteng Emmanuel yaro yautrai Henry ko himmen ko para ka eka bangide ben sauto baro ka Bible ka keren syapang Emmanuel baro ka jingto bakoy ka kadaw yangi yau Emmanuel nadu Genesis hadu kitab jimpen pau ngiyomad Emmanuel kabamudayo Balei udon bangi Genesis nadu kakperiden ngiyo yau Adam bat ka rengkat badu Adam bat ka bat shua yan tau ya ka Balei udon badu udon badu Adam Balei udon badu Adam Shwayan tau ya Adam Balei udon haka perte bad habaka perte kalong kaba sudah kaba teli kaba dabda ka jingdum ka eka bang yoyi Balei udang peit ya kane ka perte kaba sudah kaba teli kaba dabda ka jingdum bad Balei ulas tang ban penwandor ha ka perte shwa yan tau ya ka perte Balei udon Emmanuel udon shwa yan tau ya nga ba dia pi Emmanuel udon yaro yautrai Emmanuel udon ha ka perte Badu Immanuel udon shwa yan tau ya ka perte kane kalonga jingmaya kaba manga bad mapi gide ben sautu kadam kaba mud
om de Kibrio Kibalatao Yau Emmanuel. But om de Kibrio Kibalatao ya ka idea jong ubale. Ka idea jong ubale kaladon chua ya ka perte. Ubale udon chua ya ka perte. Kibrio kilastang banjer kerteng, kibrio kilastang ban Khot ubale. Henry shwaya kane ubale udon. Tinagadaw ko himmen ko para nado kitab Genesis, hado kitab Jimpen Pau, niyakandu yano, Yau Emmanuel. Ubale udon, but lada ubale omdon but ni baro ngimdon. Kabamut lada omdon Emmanuel ngimdon jingim. Lada omdon Emmanuel omdon kane ka perte kabang yoi. Lada omdon Emmanuel omdon kaspa kapeu. Lada omdon Emmanuel omdon jingnang jingstad. Lada omdon Emmanuel omdon ka jingitanad kabang yoi saudong hakibriyo bat ka perte. Manoba pinitanad yaki eke baro. Manoba pinwandur yaki eke baro. Manoba pinrius pa yangi. Manoba pinkoy pinkia yangi. Manoba yada yangi. Manoba sumar yangi. Kajubab kalo Immanuel. Jubab kalo tangkawe kakandin namar Emmanuel. Namar ubale udan rengkat badngi ngiyo iya kine kie saudong jongi. Namar Emmanuel ngiyo iya ki himmen ki para jongi. Lada omdon Emmanuel ngimyo iya ki himmen ki para jongi minda. Lada omdon Emmanuel ngimyo ki beriyo minda. Sautu ne kalam sautu. Khlem Immanuel ngimdon Kibrio, ngimdon perte, ngimdon jingim, ngimdon galer bangiring, ngimdon ga ngimdon ga jingshai, omdon ga sngi, omdon giding, omdon gibam giding, bamga dibar. Kabamut ngimla ban keren ye Khlem ga jingdon jongu Emmanuel. Minus Emmanuel kalaban dong. Minus Emmanuel omdon eye nagabindajo. Ladapi ko aman keren eye keren siya pang Emmanuel. Ladapi ko aman keren siya pang gajing job jang gajing im jambi pide ben keren ning kong yano Emmanuel. Ngala job namar Emmanuel, namar ubale udon badna. Ngalap pule, bad ngalap pass ya ke exam, namar Emmanuel. Ngasno koit, namar Emmanuel. Ngalayos na ya kiying batimay, namar Emmanuel. Ngalatit kalitamay, namar Emmanuel. Ngalakit yamin step, namar Emmanuel. Ngalatiabha pormit, namar Emmanuel. Te pilaman kran eye, Khlem Emmanuel. Pilani emban kran eye, Khlem Emmanuel. Ladon mano na padeng jumpi, pilaban kran. Khlem Emmanuel rungala. Tangki beriu babij kin keren Khlem Emmanuel nga im. Ya roya utrai. Ko himmen ko para katbangi persyang ban sautu ya kane kajimaya syapang Emmanuel ngakwa ban puson kindiyat halor baro kababatay ha ka Bible. Let's say ngamla ban penilut yapi henrengan peni yapi katto kat neki binda na ka Bible.
Ladangi pai syaka sam shispa katkendai saupo Henryo shispa katkendai saupo henyu saupo henyu saupo henyu ngan penbanaya ka monjome hakamat kisim but ngan oms ngau larai naba ngasyam jingkemen haki hukum jome yakaba ngait ngaburam but ngait yaki hukum jome but ngan puson yaki reti jome nangda saupo hendai tobat yakaktin bamalakle hawu syakri jome dakane me ai jingkermen ianga hangne ko himmen ko para kaya kabang yoi utrai ulong ubabat ya ka jingkulan utrai ulong bat ya ka ketin jongu nangda shushu saupo Henryu san uble udon haka kanom kelon dang step perngap unyarap iaka nangda Bahinyu, utrai ki pai udon bani, uble jongu Jacob, ulang ka Jakari jongi. Kini kikindin barang kabangap bule, kapeniayu, yaka jingdon jongu ble, yaka jingdon jongu ble, ubabat yaka jingkular. Yaro yautrai? Yaro yautrai. Uble ulang ubabat yaka jingkular, namar bale, uble udon rengkat bani. Uble udon rengkat. Uble jongu Jacob udon bani. Minta habang ikren uble jongu Jacob ngide ben sautu kumno uble ulalong ujongu Jacob. Bangitik u Jacob. U Isaac uladon armut kikul. Uwe ulong Esau. Uwe pat ulong Jacob. Bangitip ya ke jingjia haing kasem jongu Isaac bad kaya ka balajia u Jacob ula yakinino ya ka kerdan kun prangsngi na u Esau bad u Isaac ula kerku ya u Jacob ula ailut ya ka jinga baro kaba mau kumupa ula trang banai hau kun prangsngi Barenda u Esau ila tip u Jacob ula yakinino ya kekerdan kun prangsni na ula skausi bada ula skausi ketang haba ula tip wat ya ke jingkerku na paru ula yakinino ula mud ban peniap ya Jacob bada ke kemi jongu Jacob Rebecca lepas yau habu Jacob kun petno jingai nawu Esau lada pinang saha kanek ying uhimmen jombi un peniap yapi baru Isaac ula kerku yau ula paleit da ka babatai komne kokon kile syaki kurjong ime jombi haying jongu laban bat pide ban shim tengah na kaju kakur ba pinum de ban shim ya ke tengah na kiwei pat ki jait ban riu Shim tengah nak kaju ke jait benriu Israel. Bad ulama rai. Bad haba ula poi kawe ke jaka kaba kerteng Betel. Ula ai ke kerteng Betel hamdo. Ula tia hamdo pormit. Ula pelong singkeli dawu mau. Ula tia pormit ula posiniu. Ula posiniu ayu. Ula posiniu ya ke jingking beneng. Ula yoi ya ki angel ki wan hiar bat kiu lemba kata ke jingking bad ula yom bad ya ke jingdon jongo bale enda ula kendik ula snow imshibun ula snow kemen bad ula snow tu uble udon trengkat badu yaro yautrai ula snow tu Walada ula mare ula pejingai na imeipa nala uhimmen
namar ba uting yawu ulas ngawutu wadlada kimi kipa kim don badu wadlada ba udon marwe hakalau mano ba don renga badu Immanuel shimla yino yawu wad haba usnawutu ba udon marwe haka dojongu udon marwe namar don paraloha janyawu don kemi jongu don upa jongu don ukimen jongu usno kenja buna pedeng jongiru haka jingim jongi hisno marwe kumne dariunde wan ladangi im halaka jongi inga sem jongi ni don kaneka jingsno marwe don ki longami sno marwe hangni don ki longupa ki basno marwe kumne don ki kon ki basno marwe ki basno kenja kumne but ki on ngam don upa ngam don kumi Henry ki kalat banong Emmanuel udon rengat badna ni kalat banong ude Emmanuel ulari sumarianga wan haba ngam don kumi bang ngam don upa ni kalat banong bada Emmanuel ubalari sumarianga wan haba ngadon marwe bakikun Ngikalat banong habang isnudog namar bang ikain kaspa ngikalat banong ngidon kaway pa kakaspa bagni balong Emmanuel u Jacob ulas ngawutu shay kadar baduong peleng wat lada ngatya marwe hakane ka jaka badum hakane ka kalau haluruni umaw ngayom madu bele haka jengim Balei udon rengat badnga badulai kerteng ayu kata jaka betel ya royau try hallelujah ko himmen ko para haka jingim jongi ve pai veru ngiyoma betel lese bona pren jongi ngimju kat kerteng betel lese pigi kon pilas ngausi pala diala ki kemi kipa pila bet naying pila syong halurulum bat pila yam katpa pidang yam nama pisno bam don bayi dia pi bam don basumari pi bam don bas ngautu ya pi ha kata ka por kindit kinsan ka wan shapi ya kata ka jingsno ba kokon ngadon rengat bat pi pisno stang ban sno im namar ka wan kindit kinsan happy ya ka jingkan mau yi dia ublay bat pinya dia ki kema ya ki umat bajrut bajau na ki kema jombe bad ong em kam lele wat lada don mano bas ngautu yanga don iwe iba kongsan ibas ngautu yanga ba uta ulong Emmanuel jonga don buna preng jongi niya kendo kum kene ka betel experience ha ka jingem jongi daniam de man pa iwe kibatuai ha ka jingem jongi niya kendo ya kane ka jinglom betel kumbayamad o Jacob but leseng imju ai kerteng betel ya kum kataka jaka bange ya kendo bad yamad u Jisu hapadeng jing songsi jongi ngi chunyad ya ki kemat ya ki umat jongi bad ngi ki na ka jing dia bad ngi ya la ka kam ngimju kot betel lese ngi umat ya ka jing don jongu Emmanuel kat bangi dang tia ha ka jing dia da ka ba yam sausi ha lor ka jing dia jongi da ka ba nya de ki umat da ki jain kup jongi ngimju ong kane kalong ka betel jongi tanem de andre bun sin ngi iwe pa iwe ngi la yomad betel ya royau try hallelujah ko himmen ko para ka jingkur dor jonkene kayom kalong banwadi au Emmanuel kunne ha ka jingim jongi nangda sak ai kerteng betel kum u Jacob nakata daw
yak hagane ka kendin ka bang apulina ka sam try uble ula prasadia u David bang ong uble jongu David uble jongu Jacob u don badnga uble jongu Jacob ka bamod uta uble ula tialang badu Jacob uta uble ula tialang badu Jacob haba u don marwai bonsin uble u tialang badni denem de mano pa tialang badni Shuaban leitia ngidon ka jimlin banduai lel dak dim pana bunna prang jonging ile kumda ngi chu duai haga bashong haga jingdia ngi duai lese ki bajai tu maximum ki duai kuble ko maria shisin Shuaban tia denem de Balei ngi duai ki Khot Emmanuel bandon lang ban henry ki bajai tu pan kim ju duai namar ki don haga ti jongi mobile phone ki pe ya ka mobile phone ki snap ya ka jingruai nangta yotia Khlem Khot yawu Emmanuel lese ki Khot yaki nongruai paunam nangno baruai haka YouTube pi snap pi ti yotia Khlem da don Emmanuel henry ki bakam riubale part ki le kumno Shuaban leitia eki kam bakadu ki le Shuaban yotia kalong ayu ki kam ka bakadu ki le ayu ki le ya kadak dem bana ki duai hadu banda yotia kai ka jimul jongane ka jingle ngidang Khot yau Emmanuel ha ka jingtia jongi kenamba ka jingtia jongi kan kelalong ka Betel soto kabangi Khot yau Emmanuel sha ka jingtia jongi pangitia badu Emmanuel nginstang ban posiniu yakie baba tendengi posiniu yaki angel henry kitu ki weipat ki bam Khot yau Emmanuel pinban ki page ya ka video ba ki movie ba ki film ba enda ki yotia ki posiniu Roma ki posiniu uksoi kimju yotia bha nama ki pelong ya ka jingtia jongki omdeshu Betel henry ka kelalong ka jaka badon uksui horror movies ya royal try hallelujah sotu ne klam sotu te kane kalong ka jingmut haba ngiduai Shuaban leitia nang da ko himmen ko para nganom pensulem shu nginyai beteng kadbang ngidang puson ya kane ka jingmut jong Emmanuel ngilaban yo Immanuel udon bad baro ke bala shajid ublay Abraham wan haba Abraham usno marway haba ulas snow kerdu haba ulas kenja ulas balinki bamdon kun ha kata ka jingso si jongu kadba udang tia ha kilong ublay ula wan pau hawu ublay ula pinyat kyo yawu ublay ula kren hawu ko Abraham wat num kusalay ngan pelong yapi upa jongi jait benriu ngadon batpi nangda ladangi peit biang haka jingim jongo Jacob haka jingim jongo Joseph ukun jonga Rachel ukun jongo Jacob u Joseph ulalong kinna ubar duwai ubar yubale badu bale u shait wan rengkat badu wan habaki himmen ki para jongu kisi yawu kakatinu bale ka ang ki himmen ki para kila isi yawu ban kila dino yawu sha kinong kai ki balei sha Egypt kakatinu bale ka ang ubale udon badu Emmanuel experience ulayomadi aga jingdon jungu Emmanuel wan haba ki himmen ki para kila shatkala yawu ko himmen ko para haka jingim ka jongi lesingi yomad ya ka jingsha shatkala daki bayid wa to in jongi lesingi yomad ya ka jingsha shatkala dakalog lesingi yomad ya ka jingsha shatkala daki kon henry
manobam shetkala yangi lano ruha ka jingim jongi ulong Emmanuel. Wad haba u Jacob ulayamad ya ka jing sosi kabapalat namarba usno marwe hari Egypt ki himen ki parajongo ki don jingai nawu bad ula sosi Henry what happened engaging sosi u Joseph shimla do jinkerman ulaken mau ya uble ulaken mau yawu Emmanuel bad Emmanuel shimla ino yawu ko himen ko para Emmanuel ulong ubakong san haga jingim jongi vay kakatino bale ka haba kalog jongo Potifa kalawan ban pensyo yawu Joseph ha ka kitab Genesis laipo kindai arbad lai ngilaban pule ubale udon badu Joseph namar ba ubale udon badu Joseph haba katanga jongo Potifa ukalas tang ban pensyo yawu ban lepop Immanuel ula yadayawu Immanuel ula piyam yawu namar ba Immanuel udon rengat badu ula light na ka jingpen shoy yaro yaw try ko himmen ko para mano ba light na ka jingpen shoy na padeng jogi don mano ba light na ka jingpen shoy na padeng jombi shisin lakka ngiha banyai lembaka jimpen shoy babunchay Henry manoba palailu diyangi manoba yada yangi nagi jimpen shoy balong mano Emmanuel kaya ka jimmot jang Emmanuel artileki kande kabamut ubale no badon badni Emmanuel kabamut badon badni vitas kabamut ubale Emmanuel kabamut ubale badon badni ubale udon badni Emmanuel kabamut rengkat badni kabamut ubale Emmanuel kabamut ubale ubadon rengkat badni te kabamut Emmanuel kalong kabor kalong ka jingmaya kaba yada yangi kaba sumar yangi kaba palai lud yangi man ka kelipma kabamut Emmanuel kalong ka jingdon barabor jong ubale ha ka jingim tang ha ka por Christmas Shwayan kayaw Jisu Emmanuel don Shwaban penwandur Jisu Emmanuel udon bad kinongyalam bad ki pad Israel ladangi peit biang ha ka jingkot jongu Moses ha ka rikenja ha Midian kadbaudang peit kadbaudang risumar ya kilambrot jongu kyau kurim jongu Moses ulayo ya ki jingyo kabakerpang udang yo ya keding bamme hapedengi sanyum Henry keding kelembam ya kasanyum kane kalongga jingyo bapela hakamatu Moses Moses ukwa man lake paid Henry ubelay ula up wadnum tur syajan nama kajaka kabapiyang kalongga jaka kabakuy yaro yaw try hallelujah nangda Moses ulas tang ban snap ulas tang ban kelly jinkerly bad uble ulas tang ban penyutu yawu bade mano uba peni hawu yakane ka jingyo bapela badula ngalong uble jongo Abraham ngalong uble jongo Isaac ngalong uble jongo Jacob yaro yaw try
Yaro yautrai. Nangda ublay ula penyetu. Hakaba ong hau Moses kumni. Lai kadar. Exodus lai kadar. Ula ong. Ngandon rengka batpi. Kane kalong kadak nagabinda jombi. Bade manga bapa yepi. Ngandon rengka batpi. Kaya kajing mojang kane? Emmanuel. Ublay udon rengka batni. Ublay ula ong yawu Moses. Emmanuel. Kapamod. Ujisu udon nadu kabastang. Manobadon Emmanuel. Tinagataga daw, haba ublay ula penyetu ya ujisu hangi, kam kerpang lemba ka Maria teisoti, kae ka ba ublay ukwa ban penshay hangi, kane ka jingdon jong ublay ken kan pelong yangi ke Balei Lloyd, kane ka jingdon jong ublay ken kapel yalam yangi siya ka jimpenim, yaro yautray, hallelujah. 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 Nandar terter shushu Exodus arposau Exodus arposau utrai ublay ula ong hawu Moses hawu lum Sinai hakaba ula yalam yawu shaka kliar jong lum Sinai ula ong kumne unwan shajan utrai tang Moses marwe kiwe pat kide ban wan shajan kipaid ba ru kimde ban wan kiu badu nangda utrai ublay ula ong unwan shajan utrai tang Moses marwe kabamot Moses udon rengka badutrai nadu kapor ublay wala kot yawu nadu kapor jimpeni yawu yakadaka shinjamu nadu kapor ublay wala kular yawu Exodus lai kadar ngandon rengka badpi utrai shimla ino Immanuel ulayay bud ulayay penkalay ulayay penshai ulayay Pinkalain ya ka jinge jango Moses banlong gunung yalam ubakalain bor kapadengi Israel ko himmen ko para lada manga badmapi ngiyomad ya kane ka bor jango Emmanuel nginum don kamban snow talor ha ka jingem jangi nginum don kamban snow ti ha ka jingem jangi namar kaktino bale ka ong shushu Exodus arposan pra utrayo ang kumne Shua bawum ukwa ban tau ya ka jutang senduk jutang ban sna ya ka ying dara ha ka bawun syang baki ula ongkum ne arposan pra Exodus to kin tau ka jaka kindang bangan yo syang hapadeng jongki to kin tau ya ka jaka kindang bangan syang hapadeng jongki kane kalong ka jingang no jongo balai Kajingang no jongo ble kalong banlong Immanuel. Yaro yautrai. Nadu basdang jangga perte ya kajingang no jongo ble kalong banlong Immanuel. Kababot uble ukwa ban syang rengkat baki beriu. Uble ukwa ban syang rengkat baki beriu. Uble shim kwa ban syang jingai nak beriu. Puson ko himmen ko para sa syasin. Emmanuel kabamod ublay udon rengkat badni. Khlem mangi ublay umla banlong Emmanuel. Khlem mangi kibriyu Khlem manga badmapi ublay umla banlong Emmanuel. God is with us. With whom? Badno. Badni. Lada omdon mangi Uble umla balong Emmanuel. Uble kelalong Emmanuel tang rengka baka jingdong jongi kibriyo. Sonto niam. Shua bandon ubriyo. Uble ula yai rengka
Henry om don briu pe hakata ka porngi ong kumno ubale Henry nadu ka por ubale wala tawi ki briu kumbanga ong Adam ubale udon rengkat badu bad enda ubale wala tawi ya kayim ubale udon rengkat baki hadin bakila lepop ubale udon namar ngiyos ngo Adam bakayim kila yosno ya ka sur sawa jong ka jingwan jong ubale baki bakila buri alade Emmanuel ulas tangban pinwanduri alade hakama jongi Henry makipat kila petchingai na ubale kila jit pinbahan ya ka pop mangiru bonsin Balei ngimju poi sha ka nega jingya mad Emmanuel ha ka jingim jongi namar ngilepop namar ba ngilepop kaya ka bang ngidu yaw Emmanuel du namar ba ngim snotu pa Emmanuel udon kapop kakadum kapin kadum hakamajongi ba ngim yo issue manobalang kadaban penlepop yangi bade kabor percaya Emmanuel ya kabor ba percaya Emmanuel kapin kamatla yangi bangin nam yo Emmanuel bangin nam yo madia ke jingdon jongo Emmanuel nagata kadabon sin ki beriu habakis ngo kulmar jingmut bun ki beriu habakis ngo jing kulmar jingmut ngios ngo kila lets din pasi Kaba ki do jingermen kirai bandi bi Kaba ki snow baki mi ki pakim kershanchu ki irshu ya ki para samla kirai ban yap julop ha ka kirai ban penyap yalade bale kapop bat ke jing sosi kam matla yani bangam Yesu Immanuel nagadagadaw buon gibriu kirai bakala ha jingim jongi hagari kasi hills minda ngiyos ngo buon gi konjongi ki penyap yalade namar ki daw barit bariam tenteng kalaban longka jingdi paladia ka kiat don gi ramba enda kila dibuai kistang ban ngop ha ke jing sosi kaba palat bakidu ya ka bor perkat jongi kim yo Yesu ya ubale ha po jongi kim yo mashu ya Emmanuel bad kata ka jingle jongi ka pen perkat bij ki baki rai ban penyap ya lade bale kim yo Yesu Emmanuel ubadon baki what happening kita ki jing sosi jongi Yaroya utrai Hallelujah 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 Ko himen ko para Emmanuel udon rengkat badni wad habang isausi palat Henry bonsin ngimju ya ka jingdon jongu Emmanuel namar ka jing sausi jongi kakamatla yangi bad ka yalam penban yangi syakapop ka jingdu jingkermen jongi kapin kamatla yangi bangim yo Yesu yawu Emmanuel ha ka jingim ka jongi yaro yaw try hallelujah teminda nagatagadaw wad yakikon kristan ki badon rengkat badu Emmanuel ki perkat bid hakamat ki jinge jongi hakamat ki jingduk jongi hakamat ka law affair ka law failure haba ki jingit samla kila plop kirai ban penyap yalade so tu Henry mangi ki kristan ke bayim rangkat badu Emmanuel hapadeng babon jai ki jinge jongi lada de ki jingtuk lada de ki jing sosi namar kano ka daw lada de namar ka jingdo pizza ne ke lade namar kane kano ka daw jonga jingya sauto bakala ive pan ngin pai penpan shawu Emmanuel omdeshu shakabor jonga jingtum nama Emmanuel umju ino yangi marwe yaro yaw try hallelujah ko himen ko para
ka ayam advent ka Khot ka veriangi ban snautu syai ka dar ya kane ka jingmaya ha ka jingim jongi man kasngi pidi ban snautu ko himmen ko para Emmanuel omju ino yangi marwe hakano kano kapor de tang hakapor mangi don hayimane de tang hakapor mangi dang duai Henry hammalla ki arpo sau kanda jonga jingim jongi kadap da kane ka jingmaya jongu Emmanuel ha ka jingim jongi kane kalong advent kane kalong ka jingim kristan jongi But ni de ben tijin liu ya kene ka bor but kene ka jing sautu ha ka jingim jongi man ka kelipma kanamba nginom tolor kanamba nginom penjod yalade kanamba nginom perkat omdon mano bayo iyanga warlada ngale kum kene ka pop Pimla banyay lai na kane ka jingmaya jongu Emmanuel ha kano ka por jonga jingim ka jompi ladapis ngutu ya kane ka jingdon jongu Emmanuel ha ka jingim ka jompi ngin jindala light na bun jai ki pop ki bangi lemenda so tu ni em nginom do jingkarmen lano ru em lada ngi wan poi sha kane ka jing so tu jongu Emmanuel ha ka jingim ka jongi yaro yau trai hallelujah ko himmen ko para ladangi pai biang sha ka Deuteronomy ar henyu ngi pule biang utrai uple ukren sha ki pai di Israel lemba u Moses bakim de ben do jingkarmen ar henyu Utrai ula kerku yepi haga jingtre jingta jompi barok ula suma suker haba piyai lemba kane kari kanja kabakrau hagini ki saupos nem utrai uble jombi ula don renga batpi ki pai Israel kadba kidang sahari kanja kila kinyum bun sin persyaya u Moses kila kinyum persyaya u Aaron kila Balei piki nong yalam pila wan yalam yang ina ri Egypt sya kane ka ri kenja banyap tengan ngimdon jimbam ngimdon do Balei pi wan yalam yang i banyap tengan kikinyem barabor kikinyem persyaya uble ko ble Balei mela yalam yang ina Egypt kadbang idang sa Egypt ngisno biang ka bam kadi Nisno biang kapisa ka tengga ngidon ki ying walada uparo ula penjen jariangi nginjin dalas ngausuk henre minda hagene ka rikenja ngimdon jingsuk ngimdon jingkomen Balei melawan yalam henre wadhaba kikli kumkini ki jingkli persyaya u Moses manoba don renggad waki Tenteng ko himmen ko para ngi perkat imat ublay wala yino marwe yangi kane kadang gejing ngo jombun gi beryu dan yamde ngi duai si duai nagabinda kano ka jingdon kam jongi kenrengi yo matang ke jing snap jar sudah a silent god dan yamde ublay jujuba ngi duai ngi pelong jing duai no bena ngilale convention man no banai ngilale mas man kasngi ngila duai rosary ngila bu jing tumu kerpang ko belai pelai ludianga na kene ke jing jar ka bangaya kendu kadu kadwai pilap ayu jing snap jar lese halor ka pang ka ba piduai pinang sau jing jar pala shushu pin sestang banong Uni ubalay ubakulun jujubab. Piong yau Emmanuel. Piong melong kulut. Mem yada. Henry. Piong ayu hau Emmanuel. Piong hau Emmanuel ubadon bat pi katba pidang duay no bena. Pikin kinyum yau Emmanuel ubadon bat pi katba pidang late mass. Pikinyum yau Emmanuel Kadba bidang duai
udang don bat pi henre pi kinyum ya uble ong kumno pim ju jubab yanga pim ju ngap yanga pim ju pen biang yanga pim ju pelai lud yanga henre ujisu uble un pasiaw hakash kor jombi ngalong Immanuel lesi nakabinda jongi bungun kalang kabasuki palad ban sautu ya kane ka jingmaya namar bang ilong suki ban sautu ngis ngo jinjar ha ka jingem jongi ngis ngo shitam palad ha ka jingem jongi namar bale ngim pat boy sha kane ka jing sautu bapaka jing sautu bapaka kalong uble udon badni uble udon badni man gi jingjia ha ka jingem jongi ka jia namar Emmanuel kabamut ya ka jing sosi jombi kata kade ka dau jongi balei ngi sosi namar ngi talot palat ban sautu ya ka jing don jongu Emmanuel ladang ngi sautu Emmanuel udon badni nginam sosi sautu ni nginom sauti te balei piam hakamat ki jinge namar ba pimbat boy sha kane ke jing sautu Emmanuel udon batti omde namar ba ujisu la sa jingai na pi omde namar ba uble ula sa jingai na pi henre namar ba ngitolot palat ban sautu ya kane tenteng yong uble umdon badnga pitok ladap yong uble umdon badnga pitok ladap yong oble umdon hayin ka sem jonga pidang tok bale kata kam de ka jinglong jong oble understand so tu ni kai ka jinglong jong oble kai ka jinglong jong oble ka jinglong jong oble kalong Immanuel ka bamudayo uble udon rengkat badni ha ka jingim jongi ladalong kumne ko himmen ko para katong ilaban nong uble umdon rengkat badni. Can you say haba pi duai pi ong uble ngap yangi pilabanong pimlabanong namar ka jinglong jong uble kalong ayu ong jam Emmanuel lada ka jinglong jong uble kalong Emmanuel hato uble ulaban sa jingay na pi hato uble ulaban sa jingay na pi te mano ba sa jingay mana bahasa jengai mangi kajing sautu jongi kajinge jongi katalot palat bangim pat sautu ba uble udon rengkat badi katba pisong snap yanga katba ngayalap yapi mano badon rengkat bani mano Emmanuel lada pilaban penim ya kane kajing sautu syabang Emmanuel pinsalong kikun bakaman haka jingem jambi lada pilaban penim ya kane ka jing sautu haki inga sem jambi kayinga sem jambi kanlong ki inga sem ba saiso shibot lada pilaban penim ya kane ka jing sautu haki imlang salang jambi kumgata ki imlang salang kalong ka imlang salang kalong ka snong ka tao ba saiso karhai da ka jingaye bat ka jingit bat ka jingsuk bat ka jinggomen ka jangutray minta ka perte kaya kendo jinge ka ba palat liam naman duna ba kibriyo ki ba penim yaw Emmanuel ha ka jingem jangki duna ba ki ri ki ba penim yaw Emmanuel ha ka jingem ka jangki Duna baki rishimet kiba penim ya Emmanuel haga jingim shimet jangki namar kane ka daw kibriyo kisno jinjar kane ka ayam advent ka Khot ka wer yanga badiapi ban penim sashasin ya Emmanuel hapo jangi ban penim sashasin ya Emmanuel haki kam ki jam jangi ban penim sashasin ya Emmanuel haka pule ka puti jangi ban penim sashasin ya Emmanuel haka jingwar kam jangi ban penim sashasin ya Emmanuel haka jingim mensiam jangi kanamba nginom ngau kardo haka jingim ka jangi ko himen ko para kaparit elaki kamajambi
Duai. Da ka ba interlude ya par ki ching so si champi. Ko Jisu ngam bat snautu ba medon rengkat bat nga namar melong Emmanuel. Wat haba medon rengkat bat nga ngalayam ngalas ngau jinjar ngala do jingkermen bat ngala perkat wat ban penyap yala deru. Khlem kane ke jing sautu bun sin ngala ngop shingop ha ka pop bun jai Jisu ba yit map yanga bangam pat sautu ya ka jing don jabe ba melong Emmanuel ngala sautu wat haba ki beriu kila kinyum wat haba ki paid Israel kila kinyum persya ya me koble mem shimla ino yaki ha ka riken ja saupos nem wat hadin bakila poi sha ka riken ja mem shimla ino yaki wat mindaru kadba kane ka rika yale persya yaki nong chun jangki mem shimla ino yaki wat lada kane kalang ka rika baritam medon baki melong Immanuel nagabinda jangki wat kaba kim sautu ba melong Immanuel medang yai trekam ha ka jingim jangki but medang yada medang sumar yaki ha persya yaki nong shun jangki kotrai Jisu melong Immanuel jangki wan yada wan sumar yangi wan pen kamen yangi wan pen slay yangi da kene ka jing sautu kabapaka bangin nong do jinggarmen bangin nom so talor bangin nom so si bangin nom ya dia kalendi bapen chart yagi ngin wan pai no shame ko Jisu da ka donut ka bas mosi namar ngim pat snautu ya kana ka jingmaya ha ka jingim ka jongi karko yangi pen slay yangi pen dimai yangi ko Jisu